Ils sont bizarres, les chrétiens. Mēs esam dīvaini kristieši. On demande quelque chose que Dieu a déjà donné. Mēs lūdzam to, ko Dievs jau mums ir devis. On doit apprendre à recevoir ce qu'il donne. Mums ir jāiemācās saņemt to, ko viņš mums ir devis. Vous savez comment recevoir? Vai jūs zināt, kā saņemt to, ko viņš mums iedod? C'est très simple. Tas ir ļoti vienkārši. Par la parole. Ar vārdu. La parole, Kad es uzņemu sevi vārdu, c'est comme un cadeau. tas ir kā dāvana, Pour ouvrir. ko vajag attaisīt. Parce que la grâce est dans la parole même. Jo dāvana, žēlastība ir pašā vārdā. Moi, je n'ai qu'à déballer le cadeau. Man ir vienkārši jāatver šī dāvana, jāizpako. Quand Dieu donne quelque chose, il faut plus le demander. Quand il donne quelque chose, il faut plus le demander. Kad Dievs jau jums ir kaut ko devis, tad to vairs nevajag lūgt. Donc, le musulman dit, Musulmanis tad saka, qu'est-ce que je dois faire? kas tad man jādara? Je dis, voilà, si tu veux recevoir le cadeau de Jésus, Un es viņam saku, ja tu vēlies saņemt Jēzus dāvanu, Dieu a besoin de réponse. Dievam ir vajadzīga atbilde. Rien sans Dieu, rien sans nous. Nekas bez Dieva, nekas bez mums. Le salut n'est pas automatique. Mūsu pestīšana nenotiek automātiski. Dieu nous a créés sans nous, Dievs mūs radīja bez mūsu mais il ne va pas nous sauver sans nous. piekrišanas, bet viņš mūs neizglābs bez mūsu piekrišanas. Voilà. Il a besoin d'une réponse, ça c'est point 4. Un 4. punkts tad ir mūsu atbilde. Donc, Jésus est mort Jēzus ir nomiris, pour prendre le péché. lai paņemtu mūsu grēku. Il est ressuscité Viņš ir augšām cēlies, pour me bénir, lai man svētītu, pour me donner vie nouvelle. lai man dotu jaunu dzīvi. Il est monté au ciel Viņš ir uzkāpis debesīs, pour devenir le Christ. lai kļūtu par Kristu. Celui qui a rempli l'Esprit Saint, Tas nozīmē tas, kurš ir piepildīts ar svēto garu, déborde de l'Esprit kas pārplūst no gara et qui nous veut baptiser dans l'Esprit. un kas vēlas mūs kristīt Il est garā. le Seigneur de l'univers et de l'histoire. Tad viņš ir visas vēstures un cilvēces kungs. Voilà la bonne nouvelle. Un tā ir labā En vēsts, quelques petits mots. dažos vārdos. Alors, le musulman, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir tout ça? Un musulmanis jautā, kas man tad ir jādara, lai visu to saņemtu? Voilà, je dis non, viens. J'étais très étonné que le musulman fait ça. Un es biju ļoti pārsteigts, ka šis musulmanis uzdeva tādu jautājumu. Je dis, voilà, est-ce que tu es prêt à accueillir Jésus dans ta vie? Es viņam jautāju, tu esi gatavs pieņemt Jēzu savā dzīvē? Il dit oui. Viņš saka, jo. Je ne voulais pas le croire. Es gandrīz nevarēju noticēt. Vraiment. Vai tiešām? Parce que je ne voulais pas évangéliser les musulmans. Jo es negribēju tā kā evangelizēt Je suis musulmaņus. fort pour évangéliser les chrétiens. Es pārsvarā zvanu, tad ejam šī misija iet no durvīm uz durvīm, tas ir, lai evangelizētu kristiešus. Et je tombais sur le musulman. Un es tad biju gadījies pie musulmaņiem. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas évangélisés. Jo īstenībā daudz kristiešu viņi nav Ils ne evangelizēti. connaissent pas les guéris. Viņi nezina, ka arī Ils sont baptisés. viņi ir kristīti, viņi ir bijuši izgājuši ticības mācību, varbūt pat studējuši teoloģiju. Moi, j'ai étudié la théologie. Es biju studējis Je teoloģiju, n'étais pas encore évangélisé. bet es vēl nebiju evangelizēts. C'est-à-dire que je n'avais pas encore fait de rencontre personnelle avec Jésus. Tas nozīmē, ka es vēl nebiju sastaps Jēzus personīgā Je n'avais pas veidā. encore fait une expérience personnelle. Es nebiju piedzīvojis personnelle. pestīšanu savā personīgajā dzīvē. Je croyais simplement ce que dit l'Église. Es vienkārši ticēju tam, ko saka baznīca. Mais je n'avais pas l'expérience. Bet man nebija šī pieredze. Je ne pouvais pas témoigner. Es nevarēju liecināt. Vous pouvez témoigner Vai jūs varat liecināt ce que Jésus a fait dans votre vie, par to, ko Jēzus ir darījis jūsu dzīvē? ce que Dieu a fait dans votre vie. Par to, ko Dievs ir paveicis jūsu dzīvē? Qui peut témoigner de ça? Kurš var par to liecināt? C'est pas grave. O, jau nav slikti. Plus que je pensais. Vairāk nekā es biju domājis. Bien. Donc, je dis aux musulmans, voilà, si tu es prêt, Un tad es viņam teicu, ja tu esi gatavs, vous êtes prêts, vai jūs esat gatavi? comment est-ce que je peux recevoir tous les saluts de Dieu? Kā es varu saņemt visu šo Dievu pestīšanu? Comment est-ce que je peux recevoir tous les cadeaux de Dieu? Kā es varu saņemt visas Dieva dāvanas? Vous savez, Vai jūs zināt? comment est-ce que je peux répondre? Kā es varu atbildēt? Comment est-ce que je peux m'ouvrir à tout ça? Kā es varu atvērties tam visam? Vous le savez. Vai jūs to zināt? Deux choses. Divas lietas. Croire, Ticēt se convertir. un atgriezties. C'est le seul moyen. Tie ir vienīgie divi, tas ir vienīgie līdzekļi Il n'y a veidi. pas d'autre porte. Nav citas durvis. Je ne peux pas arriver à Dieu par la méditation transcendantale. Es nevaru atgriezties, nonākt pie Dieva caur transcendentālo meditāciju. Alléluia. Vai caur jogu, vai Il n'y kādām a pas de tehnikām. technique pour arriver à Dieu.
Nav nekāda tehnika, lai nokļūtu pie Dieva. C'est une grâce. Tā ir žēlastība. Vous savez ce que c'est une grâce? Vai jūs zināt, kas ir žēlastība? Une grâce, c'est quelque chose qui est gratuit. Žēlastība, tas ir kaut kas, kas ir par velti, par brīvu, Que l'on ne mérite pas du tout. ko mēs neesam nopelnījuši. Les grâces, c'est seulement pour les criminels. Un La grâce, c'est pour les criminels. žēlastība ir priekš tiem, kas ir noziedznieki. Le Père donne des cadeaux à ses enfants, Dievs dod savus dāvanas saviem bērniem, mais aux criminels, bet noziedzniekiem il donne la grâce. viņš dod žēlastību. Quand quelqu'un est en prison, Ka, piemēram, kāds ir cietumā, condamné, daudzus le gadus président, prezidents, voilà, il donne la grâce, vous pouvez sortir de prison. un viņš, piemēram, saka, es jums dodu tādu žēlastību, ka jūs varat iziet no cietuma. Voilà ce que Dieu fait par Jésus. Un tā, to Dievs darīja caur Jēzu. La grâce est beaucoup plus qu'un cadeau, beaucoup plus. Žēlastība tas ir kaut kas daudz vairāk nekā dāvana. Donc comment recevoir ça? Un kā to saņemt? Première chose. Pirmā lieta. Maintenant, je demande au musulman, à tous les gens à qui je vous annonce, la plus grande décision de leur vie. Ko es jautāju šiem musulmanim un jums visiem, tad vislielākā izvēle, lēmums jūsu dzīvē. Vous êtes prêts à faire la plus grande décision de votre vie? Vai jūs esat gatavi veikt šo vislielāko lēmumu savā dzīvē? Petit jā un grand? Jā. Lielā jā un mazā jā? Lielais jā vai mazais jā? Voilà, vous dites avec moi. Un jūs sakat kopā ar mani, Parce que Jésus prend les mains à la porte. jo Jēzus klāvē pie mūsu durvīm. Il frappe à ma porte. Viņš klāvē pie durvīm. Est-ce que je vais ouvrir cette porte? Vai es atvēršu šīs durvis? Parce que ce n'est seulement moi qui ai la clinche. Jo tikai no manas puses ir rokturis. Jésus n'a pas de clinche. Jēzum nav šis rokturis. Il ne sait pas entrer. Viņš nevar pats ieiet. Même s'il a créé le monde entier, Pat ja viņš ir radījis visu pasauli, même s'il fait sauter les montagnes, pat ja viņš ir liek kalniem lēkā, c'est plus facile pour Dieu de faire sauter les montagnes que d'ouvrir une porte chez un homme. Dievam ir vieglāk likt kalnam pārvietoties nekā ieiet pie kāda cilvēka. C'est plus dur, les hommes. Jo cilvēki ir visi tādi grūtākie. Parce que Dieu nous traite comme des dieux. Jo Dievs mūs uztver kā Dievs. Nous sommes faits à son image. Mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Nous avons le pouvoir de dire non. Mums ir šī vara pateikt nē. Est-ce que tu peux entrer? Viņš jautā, vai es drīkstu ienākt. Tu l'as dit, entrer. Un viņš tā ļoti laipni to jautā. Vai drīkst ienākt? Un es mazliet pavēru durtiņas. Ouvrez la porte. Es varu atvērt plašas durvis. Voilà. Ceux qui sont prêts à l'accueillir, Un tie, kas ir gatavi viņu uzņemt, vous dites avec moi. sakiet kopā ar mani. Seigneur Jésus, Kungs Jēzu, je t'invite maintenant dans mon cœur. es ieaicinu tevi tagad manā sirdī. Je t'invite maintenant dans ma vie. Es ieaicinu tevi manā dzīvē. Je t'invite dans ma situation réelle et concrète. Es ieaicinu tevi manā konkrētajā un reālajā situācijā. Maintenant, quelque chose qui se passe. Tagad kaut kas notiek. Une grande visite. Liels apmeklējums. La porte qui s'ouvre. Durvis, kas atverās. Et chez moi entre le Seigneur de la vie. Un pie manis ienāk dzīvības kungs. Maintenant, Tieši tagad. pour les gens, Vai jūs to apverat? oui, comme Eric, c'est pas là, l'enseignement. Lūk, tā ir kerikuma, nevis mācība. Dieu entre dans ma maison. Dievs ienāk manā mājā. J'ai la plus grande visite de l'histoire. Man ir šis vislielākais apmeklējums. Maintenant, Tieši tagad. quel est le moment le plus important de ma vie? Un kāds ir manas dzīves vissvarīgākais brīdis? Vous savez, Vai jūs to zinat? c'est-à-dire, tagad un šeit. Tas ir tagad un šeit. Le meilleur moment de ma vie. Un vislabākais manas dzīves brīdis ir šobrīd. Vous êtes d'accord? Vai jūs tam piekrītat? Formez les yeux, fermez les yeux. Nice. Laissez entrer Durvis Jésus
Ļaujiet ienākt Père, Jēzu un Tēvam. tout pendant. Visi ienāk. Ils vont tous dans leur chaise pour s'asseoir. Viņiem tiek dots krēsls, lai var Ils vont apsēsties. se sentir chez eux Lai viņi var justies kā mājās, parce qu'ils vont venir chez eux. jo viņi ir atnākuši pie sevis savās mājās. Au début, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Sākumā man liekas, ka viņi atnāk pie manis, En réalité, c'est moi le hôte qui est invité par eux. bet patiesībā es esmu ciemiņš, kas ir ielūgts. Mon corps, ma vie, appartient à Dieu. Mana miesa, visa mana dzīve pieder viņam, un nevis man. C'est moi qui le hôte. Patiesībā es esmu šis ciemiņš. Et je dis à Jésus, Un es saku Jēzum, Seigneur Jésus, kungs Jēzu, ensemble, papa, visu kopā. Kungs Jēzu, j'ai confiance en toi. Es tev uzticos. es tev uzticos, Je crois à ton salut. Es ticu tavai pestīšanai. es ticu tavai pestīšanai, Je crois à ton saint nom. Es ticu tavam svētajam vārdam. es ticu tavam svētajam vārdam, Le nom le plus beau de la terre. Viskaistākajam vārdam uz zemes. viskaistākajam vārdam uz zemes, La parole de Dieu la plus puissante. Visspēcīgākajam vārdam. visspēcīgākajam vārdam. Tu es la porte, Seigneur. Tu esi durvis, kungs. Tu esi durvis, kungs, Tu as toutes les clés. Tev ir visas atslēgas. tev ir visas atslēgas. Le royaume de Dieu est ouvert. Dieva valstība ir atvērta. Dieva valstība ir atvērta, Les cieux sont ouverts. Debesis ir atvērtas. debesis atvērtas, Les anges descendent sur Jésus. Ils montent et descendent sur Jésus. Un eņģeļi nokāp un uzkāp ar Jēzu. eņģeļi nokāpj un uzkāpa ar Jēzu. Donc ici, dans cette salle, il y a beaucoup de monde. Un šeit šajā telpā ir ļoti daudz personu. Et c'est rempli Te viss ir piepildīts de belles personnes. ar skaistām Les personām, anges, les saints, ar eņģeļiem un svētajiem. tout le monde est là. Un viss ir šeit klātsoši. Mon cœur, c'est le ciel préféré de Dieu. Un manas sirds tās ir Dieva vismīļākās debesis. Alors il ne suffit pas de croire. Un nepietiek vienīgi ticēt. Il faut encore laisser travailler la parole. Un vēl vajag ļaut Dieva vārdam darboties. Il faut encore se convertir. Lai vēl vajag arī atgriezties. Vous êtes prêts à vous convertir? Vai esat gatavi atgriezties? Jā, Vous êtes prêts à écouter la voix de Dieu? Vai esat gatavi uzklausīt Dieva balsi? jā, Il vous parle maintenant Viņš jūs uzrunā tagad, dans votre cœur. jūsu sirdīs. Même si vous ne le remarquez pas, Pat ja jūs to nepamanat, il met sa parole en vous. viņš ieliek savu vārdu jūsos. Un bon jour, il va passer par votre bouche. Un kādu dienu šie vārdi nāks no jūsu mutes. Donc ici, le quatrième important, Un ceturtais punkts c'est croire ir ticēt, et convertir. atgriezties. Ah, yes. 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 C'est pas encore fini. Tas vēl nav viss, Parce que là, il y a beaucoup de cadeaux. jo te ir daudz dāvāns. Jésus donne, Jēzus dod, je reçois. mēs saņemam. Jésus vient chez moi. Un Jēzus ir atnācis pie manis. Ça ne suffit pas. Ar to nepietiek. Je dois reconnaître que je suis pécheur. Man ir jāatzīst, ka es esmu grēcinieks. Et je dois recevoir son salut. Man ir jāsaņem viņa pestīšana. Comment est-ce que je peux recevoir le salut? Kā es varu saņemt pestīšanu? Comment est-ce que mes péchés peuvent aller d'ici sur la croix? Kā mani grēki var no šejienes aiziet uz krustu? J'ai d'abord le baptême, Vispirms ir kristība. je suis baptisé, Jūs visi esat kristīti. il y a la confession. Ir grēku sūdze. Ce qui est important, c'est de confesser que vous êtes pécheur. Un ir svarīgi izsūdzēt un atzīt, ka jūs esat grēcinieki. Et confesser Jésus comme le seul sauveur Un atzīt Jēzu kā vienīgo glābēju, pour faire l'expérience du salut. lai varētu piedzīvot pestīšanu. Proclamez avec moi. Pasludiniet kopā ar mani. Pierre, vous dites, Pierīguma, jūs sakat, avec force, ar spēku, avec autorité, ar autoritāti, avec joie. ar prieku. Vous dites, Jūs sakat, je confesse es atzīstu Jésus comme seul sauveur. Jēzu kā vienīgo glābēju.
Es atzīstu Jēzu kā vienīgo glābēju. Vous connaissez les credos? Vai jūs zinat credo, ticības apliecinājumu? Il y a là une phrase très importante. Tur ir ļoti svarīgas Je teikums. crois pour certains d'entre vous, c'est très important. Un man liekas, šis teikums jums, dažiem no jums ir ļoti svarīgs. Il y en a parmi vous Ir daži jūsu starpā, qui ont des scrupules, kas ir tādi skrupulozi, qui ne croient pas qu'ils soient pardonnés. kas netic, ka viņiem ir piedots. Ils croient qu'ils sont tout le temps dans le péché. Viņi domā, ka visu laiku ir grēkā. Ils ont toujours des problèmes de conscience, Un viņiem nemitīgi moca sirdsapziņa. des morsures, Tie kā sirdsapziņas pārmetumi. coupables, Un visu laiku jūtās vainīgi. sentiments de honte. Un šī kauna sajūta. C'est-à-dire le salut n'est pas encore arrivé chez eux. Tas nozīmē, ka šī glābšana vēl nav pie viņiem atnākusi. Ils croient au mensonge du démon. Un viņi tic ļaunām meliem. Et comment est-ce qu'on va casser le mensonge du démon? Un kā mēs salūzīsim šos ļaunām melus? Nous proclamons. Mēs pasludināsim Ils ont dans les credos. to, ko mēs sakam ticības apliecinājumā. Je crois à la rémission des péchés. Es ticu uz grēku piedošanu. Entends? Es ticu uz grēku piedošanu. Le démon vous dit, mais non, vous n'êtes pas pardonné. Un ļaunais jums saka, nē, jums nav piedots. Qu'est-ce que vous dites? Un ko jūs tad sakat? Es ticu uz grēku piedošanu. Tout le monde dit, non, vous êtes pécheur, tu es accusé. Visi ļaunais saka, nē, tu esi grēcinieks, tu esi apsūdzēts. Nous répondons avec autorité. Un mēs atbildam ar autoritāti. Es ticu uz grēku piedošanu. Est-ce que vous croyez vraiment Vai jūs patiešām tam ticat? Jā. que chaque péché que je confesse Ka katrs grēks, ko es izsūdzu, doit aller là, ka tam ir jāiet tur pie krusta, il doit faire un petit voyage? ka tam ir jāveic neliels ceļojums. C'est comme un magnet va tirer le péché Jēzus kā magnēts pievelk visus grēkus avec la plus grande joie. ar vislielāko prieku. Il donne-moi tous tes péchés. Viņš saka, dod man visus savus grēkus. Ce que tu ne confesses pas, je ne le reçois pas. Tas, ko tu neizsūdzi, to es nevaru saņemt. Donne-moi tous tes péchés. Dod man visus savus grēkus. Ātri. Pour que tu puisses découvrir la liberté. Ja tu vari atklāt brīvību. Voilà, qu'est-ce que nous allons dire? Un ko mēs Seigneur, teiksim? nous t'envoyons tous les péchés. Kungs, Jēzu, mēs tev atdodam visus savus grēkus. Mēs sūtam tev visus savus grēkus. Kungs, Jēzu, mēs atdodam visus savus grēkus. Dépression aussi. Depresija arī. Depresija arī. Pitié de soi. Sevis žēlošana. Donnez, Jésus, donnez-moi tout ça. Ja es saku, dodiet man to visu. Venez à moi. Nāciet pie manis, viņš saka. Voyez sous le fardeau. Visi, kas esat nospiesti zem smagām mastām, nepaturiet sev šo miskasti. Donnez tout mon problème. Dodiet visas miskastes man. Tas ir priekš Je manis. m'en occupe. Es ar to tikšu galā parūpēšos. C'est déjà bien. Un tad mēs jau esam brīvi. Bon, ça continue. Un tas turpinās. Jésus n'est pas simplement mort. Jēzus nav vienkārši Il nomiris. est ressuscité. Viņš arī augšām cēlies. Dites-le. Pasakiet to. Viņš ir augšām cēlies. Vēlreiz. Jēzus ir augšām cēlies. Autant? Il est vivant. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Ici. Šeit. Il est présent ici. Viņš šeit ir klātesošs. Viņš šeit ir klātesošs. Avec tout son royaume. Ar visu savu valstību. Ar visu savu valstību. Vous croyez? Vai jūs tam ticat? Jā. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux recevoir de ce Jésus qui est ressuscité? Un ko es varu saņemt no šī Jēzus, kas ir augšām cēlies? Il est ici. Jo viņš ir šeit Il montre klātesošs. ses mains. Viņš man rāda savas Il rokas. montre ses mains jusqu'à mon Père. Un viņš rāda savas rokas tēvam. Il montre ses sept mains. Un viņš rāda tēvam savas 7 grūdas. Chaque fois que nous demandons une grâce à Dieu, Ikreiz, kad jūs lūdzat kādu žēlastību Dievam, au nom de Jésus, Jēzus vārdā, Jésus montre à son Père ses plaies. Jēzus rāda savam tēvam savas brūces. Je veux dire, tout a payé, Père. Un viņš ar to saka, viss ir samaksāts. Tous ces gens m'appartiennent. Visi šie ļaudis pieder man. J'ai tout payé. Es esmu visu samaksājis. Le démon dit non, il m'appartient à moi. Un dēmons saka, nē, viņi pieder man. Ils doivent tous venir en enfer. Viņiem visiem jānāk pie manis uz elli. Jésus montre ses plaies.
Bet Jēzus rāda savas brūces. Ils appartiennent tous à moi. Viņš saka, viņi visi pieder man. Et j'ai vu le diable tomber comme l'éclair. Viņš redzēja Sātanu nokrītam kā zibeni. Zemes. Il est condamné. Viņš ir nosodīts, viņš ir notiesāts. Mēs esam brīvi no ļaunām. Vai jūs esat brīvi? Pasakiet to. Est-ce qu'on peut tout demander par Jésus? Vai mēs varam visu lūgt Jēzus vārdā? Maintenant vient une décision extrêmement importante. Un tagad nāk ļoti svarīgs lēmums. Dieu a donné sa vie pour nous. Jēzus ir atdevis savu dzīvību par mums. Viņš ir kļuvis par cilvēku. Il allait sur la croix. Viņš ir aizgājis līdz krustam, pie krusta. Il a payé à ma place. Viņš samaksāja manā vietā. On ne saurait jamais comprendre ça. Mēs nekad to nevarēsim saprast. L'éternité ne serait pas suffisante pour le remercier. Mūžība nepietiks, lai mēs varētu viņam pateikties. Que Dieu peut être si. Ka Dievs var būt tik traks, lai kaut ko tādu darītu. Comment est-ce possible? Kā tas ir iespējams? Mais enfin, Seigneur, je suis méchant. Bet kungs, taču esmu ļauns, un tu nopēri manis dēļ, tu devi visu savu dzīvību. Un ko svētā Eukaristijā Jēzus saka caur priesteri? Viņš salauž maizi. Un viņš saka, lūk mana miesa, lūk manas asins, atdodas par jums, izlietas par jums. Tas nozīmē, ka viņa miesa vairs nepieder viņam, bet pieder mums. Tas ir liels nostājums. Dievs pilnībā sevi atdod mums, Jēzu Kristu. 100% pilnīga mīlestība, maksimums mīlestības. Un kad es viņu saņēmu Eukaristijā, tas ir mīlestības pilnība. Nevis tikai Dievs vēlās dot, bet viņš pats sevi dod. Un tā ir lielā starpība starp kristiešiem un Jehovas lieciniekiem. Jehovas lieciniekiem tur ir tā, ka Jēzus ir kā nedod sevi cilvēkiem. Tad Jēzus dod dzīvību. Viņš atdod savu dzīvību. Un mūsu lēmums. Jūs sakat kopā ar mani. Es nolēmu. Atdot visu savu dzīvi Jēzum. Visu, kas es esmu. Un visu, kas es esmu. Un mazliet ātri, jo laiks laikam iet uz priekšu. Jēzus ir ne tikai augšām cēlēs, bet viņš ir uzkāpis arī debesīs. Un viņš ir kungs. Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs. Tad tā nav mana problēma, kurš ir kungs. Tas ne manu problēmu, kas ir kungs, bet Jēzus. Ne depresija manu kungs, bet Jēzus. Ja? Voilà. Alors, pour le 5, ça c'est l'Esprit Saint. Mettre à gare. Un 5. punkts ir svētais gars. Mais là, on peut faire ça demain. To mēs varam darīt rīt. Pour recevoir l'Esprit Saint. Saņemt svēto garu. Il est déjà là. Vai šodien? Un tad 6. punkts, tā ir baznīcas kopiena. Tā ir Jēzus miesa. Baznīca. Kopiena.
Le chrétien ne peut pas rester seul. Jo kristietis viņš nevar palikt viens. Sinon, il va être dépressif. Citādāk viņš būs depresīvs. L'Esprit Saint n'est pas individualiste. Svētais gars tas nav kāds individuālists. L'Esprit Saint rassemble. Svētais gars viņš sapulcina kopā. Et quelle est l'image de l'Esprit Saint? Un kāds ir svētā gara tēls? Comment est-ce qu'on peut voir l'Esprit Saint? Kā mēs varam redzēt svēto garu? Quel est son visage? Kāda ir viņa seja? La communauté joyeuse. Priecīga kopiena, Qui va être envoyée par Jésus ko Jēzus sūta, pour annoncer la bonne nouvelle. lai pasludinātu labo vēsti. Amen. Amen! Alléluia. Voilà, on va chanter l'Esprit Saint. Un tagad mēs dziedāsim svētajam garam. Par l'ordre du jubilé. Caur šo jubilejas vīru.